boom ngojeta boom okukasazanji okutayo nganti ya gas nganti nti omuliro guyinza okwemagaza gwabuuka omugwabwe era waliwo nagireeta olundi nga tenwire bulungi nakati leero nfuire nakuba mangu amasimu bana munyitire bana mwanguyeku gasi ngafuuse gas. But now I'm used to it era mwenda I like it. Ate Shell gas, honestly speaking, Shell has the best gas. Yeah, there's no doubt. Shell yali omufune, it is one, it saves, by the way. It saves. Kwa tukasola kuba na mukazi ali kunyoba noiza aenda okwaniriza kweyo haga kwe mwosi yena ali kuna mwosi yena ina amaiso gatwaka ile kuba alida mukava kufumba kuya past that ya past that obuse pichi bwako lokota kunziro bulungi eyo twavayo begano wetwogere ku gas kitutwire mu maka topic yetu ino olwali ebyo waka kuba twenze twogere ku gas mtegere twinjire mu maka twenda kuingira waka ebintu ebitunula mu empiya ngebindi otesobola kubiyewala ainga ate ndio solo planning ebindi osolo bi planningira bya wade maspeninga kinene ino ate ebindi nga byakwedala bya olonda ko bikola oba osolo butabikolera obulamu bwajja mu maiso bulungi ino nga basomesa okaka conclusion twalina okumaliza ebintu ebina bye twaka nti omuvubuka w'emyaka 4 ate gokuba inabi musaado mukulu yes wabala omukazi tebana ye wabala omulimu banago wabala enumba wabala entambula ebyo ebintu ebina ng'olina omulimu w'okolera yes olina amaka kino omuli omukazi oba omusaadha olina entambula kikulu ino kuba it is every day. Tucheta mobility mu Lungereza, mobility bulina kote kukutambula oidako saboda oidako sakagali oidako sa taxi oidako sa basi oidako senoni oidako seriato oidako sebigere ayo yenda to yenda ote kukutambula mobility okuva mu kifo kino okujja mu kifo ekindi oba ogire ku magombe oba ogire kusuubula oba ogire kulima. What is really that you must move from one place to another, and the cost of that mobility sende dosa sanya mukutambula okwo kikulu ino woli. So kyoboyagana nti yagule pichi aba akikoze to reduce the cost of mobility okendeza kusente dasa sanya. So kikulu ino yomnanga joze emyaka 40 kwanga ba emyaka 40 olina omulimu ogumanibwa nti Muyanga omunamawulire. Mwali omwami bamweta Shafik iba wasili na chako kamia school fees yako bantu ina kulinda kuweza miaka 4. Well, you know, I'm not so much in music. Ayire ba mchoge miyamu era najiro kizula yesterday ntinze Charles Peter Maiga ni